Kamaurangkang Primary Agroecology Cooperative Society Limited haka khandriu tarik nailur kala penlong ya ka program Initiative Program of Food Processing Unit hasnong Maurangkang haka balawan ban ay mensim daw MLA nongpo ba Mirbon sim kumukong san haka jingadon lang uba George Lengdo MD ka Meram O State Agroecology Cooperative Society. Hakani kasngi lawan banyadan langru daki officer jangka tenat District Horticulture Office Ribhoi District kidekot jangka kenhun Meram O urang ba snong jangka snong Maurangkang kirang ba snong pamarjan bat kidekot jangka ni ka society. Kani ka society ka badang syudep shen kadon ka jingtmu banang kentiu susu yaki kamrep kamriang bat sedang yaka food processing unit. Uba Meryl Bonds im ula kentu ya kinong yalam jong kani ka society bakin nang tre shitom rengkat ka jinges nguthu jingmut bat kidekot habaro kiliang kenang ba ka society kan keu bat poi syakathong ka ba kalabu hakmat agroecology support amo mon ka kenhun ka bayai keleng ban pene pensa ka mai mariang ka jungi ha ka ni ka jela ka bi ka jungi bangdes fas ka kam tre tang hang ni kadang kat ki partner organization yang mengiong ki badan hangte harum ke Italy banang te ngiyo ru kecikasian jong kiri po Mexico Kenya Thailand aba ki para rulum ki jungi hakitewe pat kiri kumno ki im kumno ki tre kumno ka bam ke jongki kumno ka komrep ke jongki kadas fas kadon betang ta bani kersalam bani aimen sim ya ki para rulum tena takadaw kini ke bangidon mentah kini kesengi hajiron katlang jikiri roba ba ngina benang pensyai pensuthu ya kilong kemi jungi menghikai jong kikon berkham tame hajing don digala patai khobo ba kaspa mariang jungi kali kaspa kabangin ha bandri kendong berkeni kanang penim ko ba keren benen ka society ban pensyai ba kumno ki jingbam kilong ki batay kame ba ki jingpang ki basitam dan ki jingsitam ki buan hakeleng menta kedi na kabam ka bangibam kanta nyopo prabu persen kedi bet na kabam ka bangibam bang yola baklaban bam ang tahiru na jingpang kelawan baik ha kemat jong beriu. Maurangkang Agroecology Cooperative Society kepada ke way neki unit mah di primary unit jong ke state level. Abagiwan bani keduk yang ngaru tik katai ke juba. Sampai lasdang nang de. La tit ing tang jing pe kete ke jing mo te le egom te la sedang dang kam nilayo uni rupi nu asyar layo am dak sing bukan ayat ke kam di nang sedang bersi banwan kam kal ayat te habagi wan bania kendu ki ong pek ngi dengan sedang ayat kam ta hab jarab ipi ong te hani bangalai ring sekeren hab jarab is kalang na kota ke ju pi ngi so tenat kat nong itap ding so komen ka bakrau bani I bakan ke grup ka yang halagi jum kejat kayat igi kam ka telun kani king ka ba kongsan adu ka compare ngi dan sipungut ngi dan sangut kajing klain jong kano kenhun kam syong ka jing bunpan kasyong ha kajing tristom ka jong kri neyo cham ha ubin ani ti ya patai pintu baro je jenjar ya susu dilimut ha po office ikong iba jen sa department ko ba tinadon pentah ko bun ki pentang nadu ban hanhul ban yarap kumno ban thung je bijing thung ban penni ban sna gini ko processing unit kumju tidak keren from the packaging jadi ko kongsan hadu kata packaging ka badam kam hadu kata value addition jadi ka kongsan mar bangi jukan mau ka pla ki binong than ki than nang ni di ada sudi hang ni haga open market ka bomda regulate hatu kata de la ben bi arspa sampau ndala song ba la high level ba la le packaging ba da la yu ba de tu cuy kamar saus pa ro nang la gitu long ka komtas kita gidi ki badon kam hai kini ka dinya lutri yana mar kata ni supu ba ka dinya tre rengkat kadon kam ha naga benta kumno bopin anhul naga liang jong ka horticulture department ya kini ki porlok ki gumi